namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka imbadiyada amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi Umculi kaMaskandi odume ngama-music video anocansi phakathi uNjoko. Lensizwa-ke nokho-ke izakhele kudumo-ke emculweni emva kokukhipha-ke ingoma eyayithi-ke mina mama sengiqomile nokuyingoma kuphakela umthakathi athi-ke yena ngeke aze ayilalele njengejongo athi-ke ingoma-ke leyo-ke umbhedo ngeke futhi izilalelwe-ke umuntu-ke othi-ke uyinsizwa. Lensizwa-ke ebizwa-ke ngoNjoko ikhipheke i-album yayo noma ikhipheke i-music video yayo enezingoma-ke eziningi nokuyilapho kahloseke khona ukufolosa-ke ngazo ethe aziveza kulena-ke simdonsa-ke ethi-ke ngiyamthanda. uNjoko kudume kakhulu ngokuthi kashuthi music video enza kucansi nabantu-ke besifazane ebafeze-ke beyinqunu nokuyilakho kusuke kehaka abantu befuna ukwazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani la. Lensizwa-ke edabuka enkandla ingomunye-ke ingabanye-ke babaculi-ke nayo ehlonishwa-ke nokho endimeni kaMaskandi. Lapha kuNjoko-ke simdonsa-ke eveza-ke noma-ke enza ku-music video wengoma yakhe ethi-ke ngiyavuma mina ngiyamthanda futhi-ke lona-ke ngeke ngize ngehlukane naye uyenza-ke nowesifazane-ke omuhle. Kuyabongeka-ke kulokhu ukuthi abashuthanga-ke beyinqunu njengenhlala yenza kuNjoko lento ekahlala yenza ukuthi-ke abafeze-ke beyinqunu kodwa kakwenzile-ke kulokhu ukuthi kaqinisekise ukuthi ngempela-ke umkha-ke ngokhisa isikhathi-ke eside. uNjoko-ke ngaphambilini ngeviki eledlule kwakhipha-ke enye-ke music video ebekade-ke ethene ufolosa ngayo emema kabantu nokuthi bayigxeke abantu njengoba-ke bekhale ngokuthi-ke lo music video wakhe-ke utheke wawushutha-ke ngeMobicel. Bonakala sengazuthi lokhu kuhambile kwabuyela kugay wawumlungisela izinto-ke zonke ekuthenini kwazi ukulunga kahle. Cha, asimshayele izandla-ke umfuka Njoko njengoba-ke manje ethe kakhipha ku-music video kwesezingeni eliphezulu kakhulu nangempotopotoze embamba singazi ukuthi kwenzakalani. Lensizwa-ke inakho lokubapotoza laba besifazana sazi ukuthi bathola futhi-ke bathola kanjani futhi asazi noma kusuke kuvumelekile yini ukuthi-ke ibabotoze ngoba-ke cha inalo-ke ilungelo noma-ke ikhono-ke lokuthi ibabotoze futhi ngandlela zonke izi-ke bashiye-ke beyinqunu. Wena ungaze uhalele futhi uyitshela ukuthi hawu cha nembala-ke laphana-ke bayathandana kanti basuke beyi-actela nje-ke lapha-ke nomfuka Njoko ihobosha-ke leli-ke bakithi elidumile-ke nokho ngengoma ethi-ke cha mina mama-ke sengiqomile angayifuni uphakela umthakathi. uNjoko bese memezela ukuthi i-CD yakhe izophuma nje-ke ey'nsukwini-ke ezingengakho kusuka-ke manje utheka ibhekwe noma-ke igadwe ngamehla abomvu ngosukela ngoLwesihlanu nokuyilapho kazoyidedela-ke khona kanye nalo zonke-ke izingoma athi-ke ziyeza futhi-ke zimnandi zihlabahlosile. Lensizwa-ke kulindeleke elikhulu-ke kuyona njengoba-ke phela ayisabonakali nasemcimbini akwasiyo ukuthi kwenzakaleni noma nayo sebeyivalele ngoba phela kuthiwa kuyavalelwana kulo mculo kodwa-ke uthi yakucelwa abantu ukuthi noma kanjani-ke ngaloko lesihlanu esiyakulona i-CD yakhe nezingoma noma-ke nje-ke lapha i-album yakhe izobe-ke siyaphuma seyitholakala kuzona zonke-ke iy'tolo. Phela isikhathi sama-CD sesiphelile bakithi sekusekuthenini-ke abantu-ke bephile esikhathini-ke se-digital nokuyilapho-ke abantu-ke behlala khona bebheka ey'tolo nje-ke lapha ey'tolo-ke kumalokuzana nje-ke lapha kuma-music iTunes nje-ke kuma-online bewadlala-ke khona kanjalo-ke nakubo-YouTube bekwazi ukumxhasa lensizwa-ke lena-ke sencane-ke nokho enekhono futhi-ke ziphilisa ngekhono la engatshontshi.